жер мұңдулардың енесі. Мына бұл жер өткен құрдық елесі. Ачқалықтан құрбым өліп бұл жерде, қалған еле көмілбестен денесі. Бұл тасма 1916 жылдағы улуу көтеріліште шейіт кеткен ата-бабалардың жарқын елесіне арналады. Мен азыр ата дешет. Жеке адам болобу, же бир эл болобу башынан өткөн тарых болот турбайбы? Мен өзүмдүн башымдан өткөн бир окуяны силерге насаат катары айтып берейин деп чечтим. Биздин айыл тоо этегинде ажайып кооз жерде жайгашкан. Ошол күнү жайдын толуп турган мезгилинде Түмөнбай аба болуштукту утуп 7 дуандан эл чакырып чоң той берип жаткан. Юсуп экөөбүздү ошол күнү кекиликке койгон тузактарды кароого жиберишкен. Жагым жаны ырдайын, кулагыңдын салы бок, Түмөнбайдын Батырхан баштаган болуштар келет. Тоосу толгон жылкы экен, томуктай жериң оюлду, кемегеден кетпей жеп, жетим жесир тоюнду, учаларың аркайып, улууларгаң оюлду, Түмөнбай келдин туткасыңга, түзелең айтсам оюлду. Attalla. Төрт тубандан ел келеді, тойыңызға болушun, төгіп төрт күн даңтайын Түмөнбайдың конушun, тобатчан келет дегенде, тосып шыққын болушun. Ötküle gelin. Targatınızlar. Берип келет Түмөнбай, сурағанға мөңгүдөй, үйрүп келет Түмөнбай, элин баккан эр бодуп, элди тоолдуп эл бодуп, болуштуктун шайлоду, жеңип келет Түмөнбай, Сарыөзөн чүйдүн боорунан, жамгырчы бегим келгенбейм, жакшылардын бардыгын жалпы журтум көргөнбейм, түптөн келдиң аттанып, Батырхан менен Байгазы, баарынын артык бүркүттөй, бийикте туруп байкашы, жалпыга жыгаттылар. Жұртын бейлеп жай қаша, ерең ішті баштайла, қандай балбан шығат деп бол. Ерең ішке кем шықсын? Салман шықсын. Салман. Bir çıksa Salman eri çıkar, başkanar düşsen genişke cengil namız ketette, oluşman teri çıkar. Тойда биздин айылдан Эденишке Салман абам чыккан экен. Атаң өрү. Ошондо анын толуп турган убак эле. Oyundu ülgerteden ata-babalarımız oynap gelgen. Екі балбанды Құдайым қолдасын. Амин. Ne oldu? Yusuf! Yusuf? Hem ne oldu Yusuf? Adım sağıştı. Yusuf'tu. Kaysıl yerde. Мен ошондо бала экенмин. Көп ойлондум. Эмне үчүн жана кимдер Жусуп досумду атып коюшканын түшүнө албадым.
Kantkeni menen Temir ata menen Jamal apaga ele kıyın boldu. Kaydana yatabılıp. Kudayga nalat kılbaçı kemper. Munday korduktu. Kuday başka pendenin başına salmasın. Çiğneyi olan bana attım. Bana dayın ne cazı? Aylagança gayret kılgıla. Ondan göre balanı tabalı. Ana Salman ne deysin? Kanca hareket kıldım. Yusup'tun denesin. Koruyudan alıp çıkalmadım. Yacıke. Bu dölük tavulbasa. Şariat emni deydi. Kuday tağalım rayımda uzat. Bu adam enenin kursağında 4 aylık bolğunda can salat da anın taqdırın beşinesine жазып koyat. Bul pende kança jaşayt, kaysıl jerde düğüne salat. Biz musulmandar buğa işenebіз, jana talaşpayбыз. Ay ölük табылбай кылган шартта dine жаткан жер болжолдонот да жаназа окула берет. Бала 12 жашка чыга элек. Күнөөсүз балакатка жетелек болгон болсо, аны Кудай Таалам түзмө түз бейишке киргизет. Kol kovuşturup otura berçi men emes. Inimdi öldürdün dep. Kudayga karşı çıkkan jerim jok. Bирок kim kılganын taap, жазасын бергим келет. Kuday деле буга karşı çıkmasa gerek. Адам өлтүргөндө жазалаш керек. Бирок далил болгондо гана адам далилдеш керек. Dalil elebi. Dalildi men tamam. Salman, kızıl hamdını kaldırıp alalım. Jigitler, niye var niye yok? Kokuz çuğ çıkıp ketse. Ушунча бирге жүрүп ишенбей турасың ба? Salman. Сак болбосок болбойт жигиттер. Баары сак болушубуз керек. Doğru aytasın. Anda gittik. Balam, Ата, yaman iş oldu. эмне болду? Salman açuğa aldırıp yaman işke barbas eken. Ой ата, ага эмне камсанайсың? Алдын өзүнүн иши да. Bizge hazır tınççılık gerek. Ansız da kırdaal, öte oğur. Eğer hızı çuğ çıkıp gitse, ilgili kıyım bulut. Эл. Деги ошол эл исинен эмне пайда? Эшик сагалагандан башка эч нерсени билишпейт. Ey, oğlum. El menen el bolup жүрбөйбүз bü? Салман, эл. Ошолордун. Kıymat. Koyup koy orduna. Салман, эл. Эркайым. Эй, Эркайым. Эркайым.
Sen bir жерде эле тикке ойлонуп калыптырсың. Sen ушул бирөөнү жактырып, саркап калгандан соосуңбу я? Жеңе? Эркежечи? Салман аган сыятта. Койчу. Ооба. Бирок мага деле жагат. Пейимне дейт. Андес бар экен. Сиз жаш кезиңизде сүйүп жүрдүңүз эле го. Ну что, новобранцы? Ассалаумағалейкум. Саламға жүзаған кіші жоқ. Дмитрий қайда? Эмне кыласың ал? Эй, саламдың барқын білбеген ит. Қожайының қайда? Айтпайсың ба? Иттің мана баласы десе. Андрей, пропусти его. Проходи. Мен сен менен тамашалашқан берген жоқ. Жанағыларың қайда? Я не понял. Это ты о чем? Атқыштарың. Почему ты на меня кричишь? И кто ты такой? А? Мен Салманмын. Емне өліміш боласың? О, Салман. Слыхал, слыхал. Много я тебе слыхал. Недаром о тебе народ легенды слагает. А это кто? Дружина твоя? Неужели? Ей, Дмитрий. Мен енімен айрылып içimen қан өтіп отырады. Қырғызда қанға қан дейді. Құдай күбе. Қыңыреш 40 жыл болса да білінеді. Ана маға тағарым ба. Кара, киргиз. Ты за языком-то следи своим. Не могли мои ребята этого сделать. Я разберусь. Если это сделали они, накажу. А если это не так, то и тебе не поздоровится, Салман. Демек мен саға жалған сөйлеп атқан екенмін да, Мен сені әділетті басшы екен десем. Пошел вон! Андрей! Выведи его! Мен бұл ішті ушыл бойдан қалдырмай. Аяғына чейін шығам. Мен баягы сизди чакырып атышат. Ким экен? Билбейм. Көп жас оğulдар İznayılға келіп, ызы-чуу салып, елді чоғылта баштады. Көрсө, жер үстінде биринчи дүйнөлүк согуш болуп, орус падышачылыгына караган бардык элдерден аскер чогултуп жатышыптыр. Айламайын қалайық, қалың жұрт. Улуу падышанын Николай II көлөрөнү боюнча өкүлү Дмитрий Петровичтин жиберген шеничтүү адамы Терентий Михайловичтин силерге айта турган өтө маанилиги бар. Сөзүн билбейбиз.
Егерде кимде түшүнбөгөн суроолор болсо, бирден сөз бүткөндө жооп беребиз. Эй, Күнкө. Сен биздерди түшүнбөгөндөй мал деп атасың, бия? Сен ушуңдаганы токтотуп, жөн тургунуң алда урдуңда. Муну кара деле. Эй, Күнкө. Сен булар менен табакташ болуп алып, тилин жакшы түшүнчүлүң. Балким бизге кочоруп берчүлбү? Чапчагымды! Эмне? Чабасыңбы? Слушать всем! Почтенные, я к вам обращаюсь не от своего имени, от имени нашего государя-царя Николая II. А он говорит, что наши народы за эти полвека, которые мы провели вместе, стали братьями. Поэтому наши враги, ваши тоже враги. Мы должны помочь нашему царю. То есть должны стоять как один. Эй, бул эмне деп эле чулдырып атат, я? Мындай даана, бизге түшүндүрүп берчи. Я буду краток. С каждого племени вы должны дать нам по 5 джигитов для работы в тылу. Туғандар, буга кандай түшүнсө болот? Мына кече келип биздин жерибизди тартып алса, турабы? Анан калган анча мынча жерибизге бирин эки малыбызга саалыкты көбөйтсө, турабы? Тура. Мына эми келип алып балдарыбызды согушка алып кетем десе, булар бизди эмне деп ойлойт? Эмне ойлоп атасың? Тура, бербейбиз. Түнүнбай, сен элди бузба. Терентий Михайлович айткандай, ак падышага жардам бербей койдук дейли. Кокустан орустар согушта утулуп кала турган болсо. Ай, тигилер бизди деген союп жейт кандай түшүнбөйсүңөр? Жетет. Тотот сөзүңдү. Тем койсо бизди жаш балада үйрөтө баштадыңар. Аман соңорду караныңарды үзгүлө. Болбосо эмне? Ак падышанын аскерине алды канчы менен каршы чыгасыңбы? Итти кана баласы. Агайындар, туғандар, башыбызга оор иш түшкөнү турат. Ушинтип, оор күндө биригип келгениңиздерге ыраазыбыз. Окуянын чоо жайын жакшы билесиңер. Ошондуктан кандай кеңеш бересиңер? Я думаю, было бы правильным решением все-таки выдать того виновника. Вы мне доверяете, поэтому я готов пойти на переговоры. Но у меня есть одно условие. Я должен точно знать, Ким öldürdü. Salman? Ey tuğanдар, muna barıngар bilesingер. Ay, жерибиздин соорусун тартып алды. Тура айтасың. Ой, өзүбүздүн суубузга өзүбүз ээ боло албай калдык. Ой, салык деп туруп пайпабыздан өйдө шыпырып алатса, биз качанга чейин чыдайбыз я? Ой, эшиктен кирип төр биздики дейт. Ой, жаман үйдүн коногу бийлейт болуп, качанга чейин далдайып жүрө беребиз я? Ey Bakуш, жетишет. Тезгилиңди тартып сүйлө. Качанкыга чейин тизгинибизди биз тартабыз я. А тигилердин тизгинин ким тартат? Ошону айтсаңбы? Анан калса жанагы күйкө деген. Ошолордун сөзүн сүйлөп, ошолордун арыгын чаап атпайбы? Аныңар
Түменбайдын ордун ала турган түрү бар. Айтты айтпады дээрсиңер. Көрөсүң, кийин мен айткандай болот. Аскерди мен өлтүрүп алдым. Мен үчүн. Элдин азап чегишин каалабайм. Кечиргиле. Салман. Салман. Балким чоң барабыз, Салман. Доктор, Өзүм барам. Салман. Ушу силерге ишенген кайран мен. Силер эмне кылсаңар ошо кылгыла. А мен барып куралымды алып, өз камымды көрөйүн. Кайран Баатыр. Болкуш бул күпүлдөгөнү менен эгер бирдеке болуп кетсе, биринчи ушул качат. Көрөсүңөр. Туура айтасың. Дмитрий, кокустук болуп кетти. Атайын кылган жокмун. Ты знаешь, Салман, мне плевать, хотел ли ты этого или нет. Факт в том, что ты убил моего лучшего солдата. Солдата Российской империи. Это значит, что ты пошел против самого царя-императора. Командир, элдин күнөөсү жок. Мына мен. Кандай жазаласаң өзүң бил. Салман, твоя жизнь не так в моих руках. Кстати, и судьба твоих родичей тоже. Взять! Увести. Уважаемому губернатору, генералу российской армии Лебедеву Александру Алексеевичу. По понятным нам всем причинам началось восстание так же, как в Туркестане, так и на всей территории Иссык-Кульской долины. Мы принимаем все возможные меры. Но, как вы сами понимаете, со своими силами нам не справиться. Нужны карательные отряды. Ошол күнү жалгыз барба дегенине болбой, таятамдардыкына бара жаткам.
Мындай аламатты Кудайым адам башына салбасын. Мен ошондо адамдын адамга ок аткан биринчи жолу көрүп, денемди калтырак басты. Көрсө, адам жырткычтан да жаман турбайбы. Жырткыч да бири-бирине жөндөн жөн кол салбайт го. Салман! 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 Сашке? Салман, брат, ты жив? Сашке, сен кайдан? Неважно. Тебе надо бежать. Дома случилась беда. А ты кашетка байлап койдум. А сенчи? Я русский. Этеп кутулуп кетем. Кто-то идет. Беги. Удачи.
деген шындық. О, Құдай. Тарым тұқым боймай қырат ма? Құдай сақтасын. Алдан Allah'ın tarayı. Salman. Asegata. Siz de misin? Uyak gel. Gülüyorsunuz mu? Çuvata. Çekile koy. Қолың қандай? Асегата, Салман, езіңерге ешкім түшпеді? Жоқ. Не, жаратып өрбеген. Ey Salman. Akımadın kanday. Ошоның барын кылган сен. Тимеле кыйратып салгансың. Ey Bokuş. Өзіңе келген оттого. Окуям жол-жайын билбей туруп. Сүйлөй бересиң бе? Сага турган голду чатчы. Мойын, эс ал, Кандай жа. токтобой атат. Сен андай оюн болсаң. Мына мен акмакка түшүндүрчү. Мына мауларга түшүндүр. Тимеле түштөн кийин бооркел боло алган кара. Ушунун баарын кылган сенсиң. Тигинде балдарды бала дебей. Катындарды катын дебей. Карларды кары дебей. Кырып атканда. Сен кайда элең? Бокуш. Мен атамды, апамды, өлігін өз көзім менен көріп, қоқылай басым қалып, içime kan ötüp durar. Sabır kıl Salman. Sabır kıl. Азыр күнөөлөрдү териштирүүчү учур эмес. Тигилер келип короодон адашкан койлорду жеген кашкырча калгандарыбызды кырып жибербейт деп ким кепилдик берет? Ошондуктан ажыке кандай акыл кыласыз? Тиги Тазбайматтын айтканы боюнча ысык көлөрөөнү чүй нарындын ири толкуду дейт. Коктуголоттогу чакан элдер көтөрүлүшүптүр. Аларда сурак бере турган келер. Жарыктык. Кудай эмне? Тигилердин жазасын бергиче. Кол кушуруп күтө отура бересизби? Колубуздан келген курал жарактарды алып каршы чыгабыз. Ey! Bahtır. Yerdigin var esi joktuk kılba. Жалғыз көл емес. Бүтін кыргыз жұрту бириксек дагы буларга тең келе албайбыз. Biz аттың кашкасы болсок, калган түгү ошолор. Оозунан от бүрккөн замбиректерген алдагы таягың менен каршы чыгасың. Ажыке туура айтат. Аларга каршы азыр чыга албайбыз. Бирок айткылачы. Кандай айла табабыз? Мындан 200-300 чакырым жерде Навлашонун ары жагында Кытайга кирген жерде боордоштор жашайт. Илгертен бери ошол боордоштор менен соода сатык кылып келгенбиз. Бир болсо
Batırsan ошолору батырат. Ошол жака кетпейли? Айтам да. Iya. Aşığını aşıp mı? Men деген теткідей чиедей балдар менен. Ушундай суукта, ен талада. Ет куш ажам болгончо, орустарга барып, коросун кайтарсам дагы жанымды сактаным жакшы. Seni bokuş gele жатат. Орустар учагын жайып тосуп алат дейсиң бе? Salman, sen beni böyle akmak görebilmedin. Alar menem biz 50 yıldan beri en sonun karım katlaş жүргүзүп sapsanlı yaşap gelgenmiz. Курнамыстан бай тұқымымызды сақтап қалалы. Таңсарда ашуға қамын қыла. Emisler emne kılsana roşa kılga. Amin. Kettim jağa. Ey bokuş. Emne? Al öz erkin. Bırak eldi buzma. Ey bokuş, ey bokuş. Ne kadar? Emne oturasın. Basket. Қайда барасың, қағазыңда қабылай. Басқа. Бұлар соғат. Орыстар боғым дерсем дағы уақытла. Кеде, бұрай. Кімені бұлардыға? Ел сөз көрсе дағы қиял өзгермейді. Где Салман? Найди его! И кто помог ему бежать тоже? Желательно живьем. Начальник мырза, мен барын білем. Салман елменен бірге ашуда олуш керек. Алар Қашқарды көздеп бет алды. Қашқарды көздеп. Гуйко, ты знаешь дорогу? Мен қойын жатақына чейін білем. Бирок менен да жакшы билген бирөө бар. Ал бир жолу айлы түндө отун жанында кийиктин этине бышырып отурса, жер турушук акырын келет да, жыттайт да, акырын келатканда жанагы неме койнунан қанжарын алат дагы. Айт деп! Койко, ты со своим жестом-шуком не морочь мне голову. Ты лучше готовься к перевалу. Усаңыз, начальник мырза. Да ты мне привези голову Салмана. А народ пусть дальше движется. Они там сами подохнут. Начальник мырза, мен ошону аткарсам, менин үй билем. Ама калышына кепилдик бере аласызбы, жолдош начальник? Не только это. Я подумаю о твоем балушестве. Разумно, начальник мырза, разумно. Ну, что? За государя-императора? А? За царя? Царя. Ошентип биз туулган жерибизди таштап, айла жок ашууну карай бет алдык. Бирок ашуунун ар жагында бизди эмнелер күтүп жатканы белгисиз болчу.
Тондалпер. Кече ел качканда байкуш чүкөдөй баласы менен Гүлсүн тайжемде кошо кетиптир. Бул кылганың туура эмес. Өзгө мөчүңө гүл тартам деп өз элиңе душман болосуңбу? Ата, мындай кылганыбыз туура эмес го дейм. Койчу балам. Атасынан чимес. Тигине. Бөлтүрүк бөргө айлаган экен. Эй! Ушун баарын апаң экөөң үчүн жасап жүрөм. Эл карасын, жер карабасын деп. Мен эмне жакшы көргөнмөн. Тигилердин аркасынан жүрөтүп атасыңар я. Иттей болуп берчип. Дагы эмнени баштадың? Жакында Кудай буйрса биз бул жерге ийгилик кылабыз. Ийгилик. Түшүнүңбү? Бирөөнүн кайгысына өзүңдүн бактыңды кура албайсың. Апаң экөөң ушунчалык эле ак жүрөк экенсиң. Анда элдин аркасынан жөнөгүлө. Кыйын экениңерди көрөйүн. Бир шордуу экенбиз го. Эй, чапчаңды! Көкө тонун калды. Катын. Мен кокустан келбей калсам, элге шерменде кылбай, Куран окутпай. Кайдагы эл? Коктуда жалгыз калдык. Пойдем. Ne oldu? Aksakal. Tigil жердин баары көк муз экен. Өтүүгө мүмкүн эмес. Байларды сайып, терилерин музга төшөгүлө. Макул. Эртелеткиле. Жигиттер, кеттик. Жүргүлө. Келе ойна. Абайле. Этек болгула. Колуңарды бекем. Келе калды.
Ей, артыман жөне. Бұл начальник мырзаның бұйрығы. Қалған жолдан жүздіріп берем. Acılı жеткен екен. Yok, kalmaz. Ay ne oldu? Ne oldu? Ata! Gel. Tosun. Ay canım. Ay ne oldu? Aç gözünü doktorsun. Ay doktorsun. Ay canım. Sağ ol. Alttı bana ben hazırım. Şunun doktorum kendine atıp toplasın koymadım beni. Kalmadı yanay. Çırpınısınsa da çınarın sınmasın. Hayrat kırıklı. Dağıyım eveleni başımız kazandı. Bu da... Yaratkan, dağım ne de gitse Salma. İşte bitirmeysin mi? Kırma, değil mi Rabbazı?
Қалмат. Қайғыңды тең бөлішем. Арттағы уғын келетеді. Ертерек қимылдабасақ, күнде кеч болып кетті. Ертерек қимылдайлы туғандар. Тоймат. О? Сен тайтияқты көрген жоқсың ба? Тайтияқты. Тайтұяқты? Жоқ, көрген жоқпын. Жарайды. О, жаратқан, жереме, көкке теңіл, өзің қолда. Кет.
장훈 물사! 조만! 장훈 물사! Jigitler deyim. Gel otacak kıla. Jigitler, Salman. Gelgileşiveri. Olğan kural jaraqtарды alып, Borçuk'tan akmalaydır ola. Ant bize жүрбей kaldık. Jigitler. Gettik. Jönögülä. Var. Toymat. Sen emne jigit emessin be. Dur!
Serhatхан. Ballarına toprak salıp kalan tekenin nesi. Tohumumuz şimdi kurup keteme. Ay Serhatхан, yine cazığımızdan uşul gündü görsettim. Allah, senden büyük, senden ulup hiç nerse yok. Günümüzü geçir. Salman. Aşuda İlayava'ya azap çekti. Kançaları açkadan öldü. Karışkırga cem bolgonu kança. Kançaları soğukka toңuştu. Denileri gömülbey, karga kuzgunga cem bolduğu kayran el. Где Куйко? Мен билбейм. Силердикилер менен кеткен. Бог мой, как же они здесь выживают? Эти дикари в юртах, так холодно. Как вы думаете, могут ли цивилизованные люди преследовать мирное население, стрелять в маленьких детей, стрелять в женщин? Доброта — прекрасное качество, Александр Васильевич. Но война есть война. Здесь мы должны держаться строго. Да, я согласен, войны без крови не бывает. Но разве можно считать геройством битву с безоружными? Мы представители европейской цивилизации, и в первую очередь русского народа. Мы должны вести себя достойно. Александр Васильевич, излагайте этот бред лучше в другом месте. В кругу ваших единомышленников и болтунов. И не морочьте нам голову. Мы не понимаем друг друга. И я не хочу быть соучастником этого варварства. Мы солдаты и должны вести борьбу по приказу его императорского величества, самодержца всей Руси. Советую вам помнить об этом всегда. Если император не прекратит эти бесчинства против мирного населения, Бог его покарает. И вы будете свидетелем этого. Килистер, прощайте. Что? Ведь он прав, Дмитрий Петрович. Что у вас здесь происходит? Разберитесь. Когда Куйко появится, скажи, что я приходил. Kança gün жүргөнбүз эсибизде жок. Айтор бир учел какыраган суусу жок ээн талаага келип калдык. Катуу чарчаган экенмин. Ачкалыктан ичим кесергенине карабай уктап кетиптермин. Salman, Kula'yı koldap aşın aşıp aldık. İmiz bütün eğitim yerinde biz. Bunlar bizi kavlağa almayı bulacağını bilmeyiz. Osonduktan sen buna toğunu açsan şağır var. Osol yerden tamağaş tap alıp gel desen biz basmaya kaldık balam.
өзіңе қоша тойматтал. Же ширағырақ атайдың алып ал. Бара бағыла. Ақ жолыңар açılsın. Aman бар, aman келгере. Қаяққа? Келе болды. Салман аға, қоя тұрыңызшы. Атай, құрсағың ашып шаршадың ба? Мен де шаршадым. Салман аға, мен сізге Жусуптай ине болып берем. Дайыма жаныңызда болып мен сізге жардам берем. Қайғырбаңызшы. Кеттік пе я? Жүріңіз. Ассаламу алейкум. Уалейкум салам. Ассаламу алейкум. Қандайсың оғалым? Ата, біз қырғыз жерінен келатқан елбіз. Я балам, қайдан келгеніңерді көріп тұрамын. Шорду ел, шорлодыға. Yardım verse bir Allah vered. Bir yakta bizden bir tanışımız var. Bir gelse şonun kolundan gelet yardım. Атай, сен барып, біздікілерге қошылып бүтіп тұр мақұл бұ? Мен азыр барып қалам. Vay balam, bu dar çöplerdi üyge taştay getayın. Üyde kasal adamlar var edi. Maqul. Yürü oğlum. Жүріңіз арсыға. Biz bargan жердің аты Шықанғай болчу. Елдер негізінен соуда менен алектенишет экен. Ал жерден бизге Сабитахун деген адам чоң жардам берди. Өз еліне батпаған адам. Бүтін елге дегеле ел болып кетеріне күмөнім бар. Сен кимдил айтып атасың? Түшүндүрчү. Салман. Салман? Салман өз жалғыз келген жоқ та. Сенин ошондо оюң боюнча өз элиңдин баары бузук экен да. Жоқ, андай емес. Анан кандай? Анан кандай? Bir adamdın kesiri bütünde elge teyip жатпайбы? Егер Салманды Дмитрий Петровичке алып барбасам, тигил жакта байкуш элге да мага да тынчтык жок. Деги, мен эмне кыл дейсиң ошондо? Мен Салманды өлү же тирүү алып барышым керек. Бирок сен жардамыңды унутуп калгандардан эмесмин. Мен дагы убададан тайган эмесмин. Убадасынан тайган эмес. Жаш катын алгың келеби? Иә.
апасынан башка эч ким өлек. Эй, кемпир, кандайсың? Сүйлөшкөн боюнча. Аманакей. Senin başlığına kısıkkan yerim yok. Başlar aman kalar beken degen yurtta. Men de oşonu aytıp atam da. Baldarım tiri olganda. Kızlarımdın bıçkağımda Ey kırmızı kempir, betirim. güngüregönüңdү токтотуп, эркайымды дагы алып бар. Emne? Yer kayımdı tırmağım da karmatmayım. Al yaş, al balakatка жетелик. Мен алдашып алба. Андан көрө эртең шашкеде тиги булактан жолугабыз. Уктуңбу? Булактан. Тигине. Отурушат. Кандайсың кемпир? Кандайсың кемпир? Жакшысыңбы? Кана, кимиси эркек көрсөтчү. Кайсынысы? Моулбу же тигилби? Айтчы. Та, алып келчи. Koy bence. Koy bence. Oğlum. Koy bence. Aparal. Ayda kaçıyorsun. Haydi aparal. Bulbay kaldı. Bu dele jarayıp turbayбы? Kırgızda var mı? Emne var? Bul da bizdeki. Yok kağlayın. Yok bunu söyleşken Ben emez. buradan alıp getir. Bul degen Çıkıl yaş. kaldı. Bul Bul da ötecek. melike. Bunu söyleşken emez. Bunu vermeyin. Vermeyin. Vermeyin aylanayın. Tak kolumdu. Sağlam. Şunu böyle kalsam benimle. Salman o. Ne oldu? Erkeceğini üç ay falk etti. Ay, tigi hayvan özü gelettik. Gök çaldı. Yetek bolgalaçı. Hey, korkup kaldım. Korkup kaldım. Bu molda kelgende nikeni sizge kıydırabızbı je samsalığa var? Je bizge mi? Жақсы түсінбей қалдым. Bu suluğunu
Mağale verseniz. Anam. Özünüz başkasını taap alası diye oylayım. Sake, sağa bundan жақшысын, мықтысынан тап берем. Қалғаны. Осыдан қайта өтеміз. Өтеміз. Бекем қарма. Kargadayından, Atenengden ayrıldım. Sonradan baykuş tek bolup жүрділе жолдан өлüp kaldı. Bağına Salman joluğup Atenengde жардам берip жүрüdü. Келгіле. Кандайсыз апа? Жакшы турасызбы? Жакшы айланайын, Кудай жалгасын. Салман көрүнбөйт да, Салман. Salman basarga otun alıp kettiler ağlayın. Özüңөр bilesiңер. Карсыбыз көп, кутулуш керек. Кыргыз туугандар аябай кыйналып келдиңер эле. Биз колдон келген жардамды көргөз алдыкпы? Ырасыбыз айланайын, Кудай жалгасын силерди. Силер келишимди бузганыңар тууралуу үстүңөрдөн арыз түштү. Биз аларызды карабасак болбойт. Салманга да чара көрүш керек. Чара көрүш керек. Кантесе, жанагы Салман деген немеге такыр чара жок калды. Өчүн урган эмедей, баарын салады. Биз ага эмне кылдык? Кыздарды макулдашып өзүңөр бербедиңерби? Чынбы? Чын, бирок O dagы bizdi күнөөлөгүсү келип турат. Ошону айтсаң? Эмне дейин келип турат? Мейли. Дагы бир жолу түшүнүп коелу. Бирок жанагы карызды 3 күндүн ичинде төлөп койгула. Келишимди бузган өзүңөр. Болбосо Салманды жоопко тартабыз. Эгенdir. Биз дагы келебиз. Кудай жеткизсин. Койду тиригиңди көргөн. Salman'ın bereketini aldıklar. Turdu. Tegi düşündürücü. Emne oldu. Maral meni saynanı söyleşkendey bulaktan uzattım. Ha bir ok erkeni güçmenen alıp yetişti.
Salman'ın barganın bilgen yokmun. Hem kanday gün bolat aylanayınlar. 3 günden kalmay tölögüle dedi. Hemim ne kılavuz. Ne kılmak alek? Dönüş gerek. Dönüş gerek. Bırak. Hem ne bizdi töleyüz. Assalomu alaykum. Amansızlar mı? Arvanızlar. Soyka, geç ben canına geç. Ya bismillah. Yeyla şunday. Mögtürüp turganda. Janağı. Manasından aytip berçi bolam. Gece karakan batır ülgünde kayra gelmez çıncaydı. Hayran kişi görgünde yetişmedi baldarı. Jeri yaşır göngönge oşanda bozala jel tumedin. Boy boyluğun çumenen kızıl jelek tumen kıykırıp çumenen tay gelip kalıptır. Kızmak degen amıktap salıp deri. En aksakaldı karının sakalı jerige çalınıp saparı jakın tavınıp perişteler öldü mi birini gündü gördü mi ayazına ton deme azapın çabul deme otunamın güde mi boy boy sarılıp yürüde mi ölgündürüm gün almay kayran kırgız balları azap teyga tutattı mi geçti tarıtıp cattı mi seykelip kızlardı uşu düşman karıtıp aldı mi tündüklü cağıp kıyrattı kayrısı baştan kaptakır taştan kırgız var eken Türkmen hiyindeş olgan kırgız var eken Rışı ayasuna tongon kırgız var eken Hayune çendeş Jatkan kırgız var eken Hamın atcan uşintep bakkan kırgız var eken Kayran jurt hoşundoy kakşap get baraytat Kanar allaş karregin Jaşlap ketip baraytat Kavrgası koş kavat Kıyrap ketip baraytat Kayrı tartı uşunday Hıylap ketip baraytat Kayrat üçün ansida Çiğnap ketip baraytat Kavrgası koş kavat Kıyrap ketip Geçiriniz şimdi hata. Geçirip oyunuz hata. Huçeyfu, sizler sözün örgüt turbadılar. Haşamda kaytargıla. Hem ne? Kaysakça. Anandara başıma aman kalsın desen. Bizge doğu koygandan ne kılasın? Çakal gözüme görün be. Hem ne durasın, çoğul. Жөне, жоғал. Жоғал. Саға қарағанда Салман мықты азамат екен. Андай жігіттен біз еркені талаша албайбыз. Түменбайдай берешен байлары, ажыкедей акылманы бар ел ешқачан қор болбойды. Қор болбойды. Сілер мен түшінбедіңдер. Мен деген ұлы орыс елінің өкілдерімен байлаштамын. Ей, орыс ел için ele sen айтқанда, ұлы ел болса,
Андай эле сабакшогон акмакка ишене койбос. Төрт тарабың кыбыла. Чыг эшикке. Тур. Эмне турасың? Эй, чыг. Чыгып кел деген. Чакал. Эй, тур эшикке. Чыгып кел. Бара ошол ишенген адамдар жогол. Эмне турасың? Бар жогол. Кандайсыз ажеке? Кудайга шүгүр. Ден соолугуңуз жакшыбы? Жакшы балам, жакшы. Сизди ооруп атат деп угуп, бир чети ушул баарыбыз алдыңызга келдик кеңешели деп. Балдарым, бирөөнүн жеринде султан болгончо, өз жеринде ултан болгон жакшы. Кандай дейсиң, Батырхан? Ооба, тура. Жамгырчы, Оу. чүйлүк туугандардан кабар барбы? Ажыке. Боом дел кырылып калды. Өлгөндөн калганы бул жерге келдик. Эптеп жан сактап атабыз. Бирок айтканыңызда калет жок. Кандай болгон күндө дагы айлыбызга барып эле тиричилик кылганыбыз оңго. Эй, жамгырчы. Эмне деп атасың? Бир туруп бул жака кетебиз дейсиңер. Бир туруп тигил жака кетебиз дейсиңер. Бөйрөктөн шыйрак чыгарганыңарды токтоткулачы. Элдер жаңы эле отурукташканда. Мен кетпейм, ушул жерде эле калам. Ушул жерде эле калам мен. Шаңкан, сен эмне деп атасың? Ичер суубуз, көрөр күнүбүз болсо жашарбыз. Өлүмдөн бекинип, эч ким бул дүйнөдө калган эмес. Туулган жердин топурагы алтын эмеспи? Туурабы туугандар? Батыр, жол болсын. Жалғыздап қалған екенсің. Сүй қиынатауы же күйт қиынатауы. Ей, Бүйкө. Елге қылған қиянаттығыңды қачан тоқтатасың? Елген кесе Батыр. Сен азыр арқы дүйнеге ата-енеңден бір туғанның арқасынан ұзатамын. Seni öldürüp kanımda bulgam gelmeyin.
Эрке эжемдин коркпостон барып Салман абамды жардан тартып алганын кийин элден уктум. Алардын ортосундагы тунук махабатты мен эч жерден жолуктура албадым го чиркин. Ошентип кийинки жылы жерибизге кайтып келдик. Ал убактагы кубаныч менин жүрөгүмдө эң бактылуу күн катары бүгүн да жашап келет. Бул окуя менен мен эмнени айтайын дедим. Бирөөнүн жерине көз артып, тыныч жаткан элге бүлүк салуу жакшы эмес. Ырыс алды ынтымак дегендей, биримдикте болуп, башчыга баш ийгенди үйрөнбөсөк, көрүнгөн келип кордук көрсөтөрү турган иш. Кудайым берген жерибизди көздүн карегиндей сактоо ар бирибиздин ыйык милдетибиз. Мекенди сүйүү ыймандан дейт. Ыйманды туу тутуп жашоо гана бактылуулукка алып келет. Түгөнгөндө түтөгөн кыргыз, кырылганда күчөгөн кыргыз.